Matizlerдің балары күшті көтерілді ме? Ходовой var ki балары жақсы болады. Жақсы орта, мощный, Bir қыматтап кеттілі. Ассаламалейкум туғандар. Қырғыз базар каналының көрүүчүлөрү. 2025 жыл 16 октябрь күнгө 4 күн биз Жалал Абад обласы Манас шаарындагы машина базардабыз туғандар. Бул бөлүгүбүз Матиздерден болот. Матиздердин баалары канча болуп атат? Билип бермекчибиз туғандар. Андыктан бир-бирден лайк, бир-бирден подписка, актив көтөрүлүшү үчүн делиться кылып койсоңуздар деле абдан сүйүнөбүз туғандар. Кудай буюрса биз Жалал Абадта ишти баштадык. Башка жерлерге деле барабыз, рекламаларды алабыз. Бекер, бир ай бекер тартып беребиз туғандар. Суббота күнү мал базарга чыгабыз. Эгер мал базар кызык болсо туғандар, каналга катталып билдирүүнү басып койсоңуздар, сизге биздин прямой эфир же болбосо жаңы чыгарган видеолорубуз албетте биринчилерден болуп барат. Туғандар, Матис аябай көп туғандар. Бисмилля деп эле мына жерден баштай береличи туғандар. 2010 жылкы дейт 08 250 миң сом дейт. Байланыш телефон номерлери 559 03 97 03 телефон номерине чалып байланышып көрсөңүздөр болот туғандар. Дагы бир апатпакай болгон машинабыз 2001 жылкы 08 объемдо 200 миң сом дейт туғандар. Телефон номери 509 87 40 11 телефон номерине чалып карап көрсөңүздөр болот машина жөнүндө. Дагы бир апатпакай болгон Матис 2 унасы 2007 жылы чыгарылган 08 объемдо расходуна 6-7 деп жазып коюптур. Сенасы жазылган эмес туғандар. Телефон номерлери 706 43 82 84 экен. Механика серебристый Матиз турат туғандар. Туғандар, Матиздин кайсы цвети жагат силерге туғандар? Мага именно серебристый, анан спрайт деп коебу, ошол цветтери жагат. 2008 дейт, 210 миң сом дейт, 553 06 73 06 телефон номерлерин чалып сурап көрсөңүздөр болот. Матиз 1 туғандар. 2000 жылкы 08 объемдо 100 миң сом дейт, телефон номерлери 772 14 13 11 телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Жақсынақай, татынақай болған қызыл цветте Матиз 2 унас 2007 жылкы дейт, 210 миң сом, 553 78 01 78 механикада. Ички абалдары ака сүйлөшүп атат экен. Ичине көрсөтүп эле коем. Сен машина кайсы? Матиз 2. Шаталарды койгондорду деле көп көрүп калдым туғандар. 2007 жылкы 08 объемдо механика дейт. Сенасы жазылып атыр 772 92 92 16 телефон номерлеринде. Кимге кызык болсо сенасыны телефон чалып билсеңиздер болот. Машинанын ички абалдары. Ушул цветтер деле жакшы жарашат экен Матизге туғандар. Казан дискаларда серебристый Матиз 2 унас 2007 жылкы 08 объемдо. Телефон номерлери 770 02 03 03 телефон номерлерине чалып баасыны билсеңиздер болот. Машинанын сырткы абалы жакшы, сонун туғандар. Никелдерди коюптур, бул жактарын ачайын. Никел жакшы жарашат экен Матизге. Жок, Казан дискаларда баасы жазылып атыр. 5 комплектацияда, булар бир объем болса керек. Так, 2009 дейт туғандарымдаки. Сенанын сонун кайыптыр, 233 миң 33 сом. Телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Машинанын сырткы абалы сонун. Машина каякта болот ака? Базар кургондо экен.
tuğanlar. Жаңа батма болsa bazar ko'rgan. Ha 275 ming so'm so'rayotibdir tuğanlar. Maşinanın sırtqı avaldары, ichki avaldары dediler. Sonun ulardan 4 ayna ko'targichlari dediler. Elektronlik bo'lib tuğanlar. 5 komplektatsiya. Qirg'iz bozor. Maket tuğanlar. İçki avaldары sonun. Barıp torunlarla gösterişler bo'lib. Şunu bir içini takip koyayım. Tuğanlar koyuna bir abiyam kızık boş gerek. Kazandarını dile takip göstereyim. Kazandar taza ekan tuğanlar. Çalıp özgürdüle görüyorsunlar. Mesela sırt havalı dile, içki havalı dile. Sonun ekan tuğanlar. Açma sanki. Ne olur? Kızıl olgan Matiz 2 bunarsa 250 ming so'mdaydi. 2010 08 alyonda расход 6 litr жазып qo'yib tuğanlar. 990 02 07 71 telefon nomerlerine çalıp baylansanızlar bo'ladi. Ava maşina sizdenmi? Bazar qancha qilib o'tadi? Hazır geldim öz. Hazır geldingizmi? Maşinanın sonunu gene biroq. İchki avallari dile. Sonun. Qildiradigan yerleri var mı? Yok. Miniş gerek. Çok miniş geldi. Только miniş gerek de tamam. Aslında naval sonunu kesin onda. Tağı bir. 2008. Tuğanız bağışıp adaşıp otur. Bir abiyon. Ol bağışında bir abiyon olsa aldığına yazılış gerek tuğanda. Telefon nomerleri 770 02 03 03 telefon nomerlerini çal baylansanızlar bu. Bakın şimdi tartı olmayayım ben. İçinde nikelleri koyup dur. Çemik diskalarda sonun bolğan kalpakları salıp koyup dur. 5 komplektatsiyada. Eşikleri şunka bolğan emas bu onda. Çok şunka bolğan emas okşayım. Çalıp koysanızlar болады. Aka bazar boldu abim. Ama Qancha boldu? 165 bin oldu. 165 ming qildi var bu. Yok. Şu berdi orada. Ha, berdi o'ta. O'zi qancha ekan mashinan bas? 180 ming. Bas qolib turar ekan. Kichkina qo'sha turgan, kichkina tusha turgan yeri bor ekan, ha? Mashina sizdanmi? 180 ming so'm deydi. 165 ming qildik deyarli. Ha, 160 ming so'm qilib turganda. 2007 08 объемda mexanika telefon nomerleri 703 703 30 77 05 turganda. Aqsaqal so'zga yarasa chechen o'xshash, siz tartish kerak bo'lyapti. Bir kilo bermaysizmi? Matizlarni yaxshi tushunadi o'xshaysiz. Ha. Matizlarning bog'lari qishni ko'tarildimi? Ходовой vaqtda açtım bana yaxshi bo'ladi. Yaxshi o'rta, moshina. Bir qimmatlab ketdilar. Endi qimmat oldi. Benzin ko'tarilgandan ba? Ha. Nasip qilsa ani ham bir choy, ani ham bir chetishar. Xudoy bersa sekin bor yo'qdi. Bor yo'qdi gullar qilyapti. Xudoy bersa ana dedi, sonun qilib qo'yishar tuğanlar. 2006 18 объемda 507 48 51 77 dek tuğanlar. Nerede tatma qo'ygan? Qo'qongilar sifatda deb qo'ylar aka, buni qanday sivat? Qo'qongilar deb qo'ylar. 2013 dek 08 объемda. Telefon nomerleri tuğanlar. Boz qancha ekan bu? Bozor qancha qildi? Har qanday qilyapti? Maksimum qancha berishdi? 200 qancha? 251 qilishdi. Buna sivetleri chiqqani qancha bo'ldi? Hech qancha bo'lmadi shu sivetga. Men murda ko'rib o'tdim-da bu sivetlardan. O'zbekistondagi yo'q, sivetni aytaman, menlar chiqarishdi bu sivetni. Janglar chiqdi, biroq Mativga yaxshi sarasatgan, ha? Yaqulganlar.
Koşa gelsin gerek yok lan. Daha bir sağlık. Tadına bolgan maç 2 unası. Tak, 2008 deyt, Fabian 1 deyt. Telefon nomerleri tuğanlar. Sağ sırap koşunuzlar болады. Aka, maşina qayaqta болады? Bazar qurganda bası? 300 ming deyt. Bir abiyomda ekan da tuğanlar. Bir abiyomların sanasi, конечно, narxolarga qaraganda kichkina qimmatroq bo'lishi kerak. Buni mingan odam biladi. Bir abiyomda. Men bilganim biz bir abiyom minib ko'raylikmiz. 08 minib ko'rdiklar. Yaxshilar. Avtomatini men deganlar, ishda asfalt ko'proq bo'lyapti tuğanlar. Ya maşina senden de. Qancha qildi bozor? Bozorga ham ekan. 300 ming yaxshi sena qo'yib turadi tuğanlar. Narjoqda 133 ming deydi. Agar jilidan ayirma bo'lsa, biroq mashinaning sirtqi havolari yaxshi. Fabian 1 ekan. Nima yerda tartibida o'sha mashina ekan tuğanlar. Qozonlari qanday buni? Top-toza. Urilib olgan, qirilib olgan deysiz-ku. Shunday deydi tuğanlar. Arkasına başı urilib olgan deydi tuğanlar. Sprite cvetda. Matiz 2 unası 08 объемda. 300 ming so'm deydi. Bular koreyskiy. Bo'lishi kerak tuğanlar, avtomat. O'tko. Bu mexanik ekan, объем 1 ekan, ha? Yo'q, bu объем. Bu mashina kimdan ekan? Bez komplektatsiyada go'yu bir объем bo'lmaydi tuğanlar. Ha? Bo'ldi, tartib. Bo'ldi. Bez komplektatsiyada Sprite cvetda. Meni bilishim bo'yicha bular bir объем bo'lishi kerak edi. Bir объем bo'lishi kerak edi. 08 deb yozib qo'yibdir. Agar kimga qiziq bo'lsa, tomondagi telefon nomerlariga chalib so'rab ko'rsangizlar bo'ladi. Balki motor boshqadir, o'ylayman. Ha, bu bez komplektatsiya bo'lsa, jasha bo'lgan o'xshaydi. Bu avtomatmi? Ha. Ha, чисто Koreya deydi. Avtomat deydi. Tuğanlar. Ichki yo'llari. Qozoni toza. Top-toza deydi. Tuğanlar sirtqi havoli yaxshi. Biraz 270 ming yaxshi keldi. Ova, 270 ming so'm deydi. Yaxshi kemi bor deydi tuğanlar. Ha, telefon nomerlariga chalib so'rab ko'rsangizlar bo'ladi tuğanlar. Bunlar senden mi? Mekanika deydi. 2006. Bir объем deydi. Bu ichki havolari tuğanlar. 4 aynekleri dili elektro ko'targichli. Qozonlari top-toza deydi tuğanlar. Mashinani sirtqi havoli dili sog'dim. O'zini jarashib turadi. Arzovi. Nazarda 2 Matiz turadi. 2005 объем 1 deydi. 240 ming. Telefon nomerlari 778 44 12 01 deydi. Daha bir Matiz 2 unası tuğanlar. Sirtqi havoli ayavay yaxshi ekan. Bag'azi yoqdi. 2009 08 объемda. Bası 275 ming so'm deydi. 553 97 97 11 telefon nomerlerine çal baylanışlar bo'ladi. Qozonlar qanday buni kam? Qozonlari top-toza deydi. LED faralar qo'yilgan emasmi? Qo'yilgan. Ha, tavankasi LED deydi tuğanlar. Ko'rsangizlar bo'ladi. Masalan, avval yaxshi. Ходовой jaqlari qanday buni? Ходовой родной deydi. Diskalarda son jarashtirib qalpoqlarda ekan. Zimli balonlarda. Qishga tayyor, qishda mana do'nga uchqan maydon chiqib ketadi, ha? Qor bordi qarabay.
Daha bir Matiz 2 unası 2005 Koreya deyt 08 объемda telefon nomerleri 779 27 57 87. İkinci telefon nomeri olsa 555 47 90 87 deyt. Koreya 5 комплектацияда deyt. Автомат коробка. Ну, içki состояниясы мощный екен туғандар. Ешіктері деле оор. Сумка болғанмы деп ойлаппын. Салып байлансаңыздар болады туғандар. Машинаның сыртқы абалы жақсы екен. Білмедім аке. Дағы бір Matiz 2 унасы. Родной краска дейт. Состояниясы жақсы ұқсайды. Ne деп жазып қойған түсінбедім. Объем 1 deyt. 2011. Telefon номерлері 779 27 57 87 telefon номерлеріне чалып байланысып сұрап көрсеңіздер болады. İçki salonu крабичный салон деп қойылды. Не деп қойды туғанда. Машинаның сыртқы абалы жақсы екен. Kimге қызық болса, telefon номерлері көрсеттік, ошолорго чалып сурап көрсөңүздөр болот. Matiz 2 унасы Matiz 3-кө окшоп жасап коюптур туугандар. Кып-кызыл болгон цветте 2006 жылкы 08 объемда 551 телефон номерлери 55 19 23 дейт. Телефон номерлерине көрсөңүздөр болот. Ички абалдары жакшы экен. Soda oldu aka. Kaç akıllı var? Hem başta aldı. Hem kızıgına hem kelo attır da.